Você ficou bom, o que você fez no Croácia? Bacana, eu posso. O que você fez no Croácia? Olha isso. Eu sei o que você fez no Croácia, é bom. 2PM. On my Abrante will film another Friday. No. Now information is a quite Abrante a fast so film no. Now my it was terrible and horrible. Maybe the 2 minutes Abrante the name nimono me nimono da. And I'm telling cancel that but or more a fans now most so a year sad people know him very well. If you say we're underground artist, if you say we're popular artist. On my name now, we're Ghana this year, and we're free. Now, quite of us we're free. Motor accident. I don't know or driving. A war was a Akropong, I don't know a war Western Region Road. A hodom na Abrante. Motor no, a nickel ball, who train the body now while we're home. And while we say Ghana so dear, a lot of motor riders no be any helmet. A way about I know say a lot of people may blame say oh we share no be nekuno ebusia na downfall because Abrante no afi na oba enti no we hwempo no some of the gurus now mo ye rappers ni bi na o hwa mo ekuno na say ampo obe PM e wo McBrown show no so out to Abrante no we ya de but to me no sometimes the one na eba no 90% of a one na eba ni na no say ye bremu omo a omo ewu na kasa because especially over Ghana accident p e koso nya no obe ye investigation obe hwe no na eye omo a over speeding hwe o drive o Ghana na sebe wo ya wo ye bo Ghana say ofre outside na aba na wo no o drive o Ghana on o kono according to say na wo kono okromu a but Ghana no Uba unse ombe tregu se konse nenso so no okwabra ne uhu emre bebe kwa a open tentem akọ emreka bi okon empo ofa trotro ana ofa taxi ana ofa ofa taxi ya na ohwe the kind of speed ya taxi ni po ekwa ubedwane na no me drive taxi fia bi a emreka bi odbe sam me won say eh ena obi atem obi azo nkasa Uja say, eno obi ankasa wo over speeding. Ena ya so yenim say first ye kwa no nye Ghana kwa no enda so sa. Ena ade san so adum eso nya so asanko etum. Third, wo so aka anase o motor wo kura no onye ho body work ehu se bia car no ana motor no fort wo ho dabi. Eno sa ade chi ya pe no ba otu na okọ. Oh, enti ewopi esi ewo Ghana nyina no metime aka se dodo no ano ese ye di blame no emaye because aban de sebi empenfo de sebi o magim dada sebi enti omo de omo mfa ho enti wo na se wo no utimi hu se no masa ye empenfo sebi ni mo agimi di a na se kwan no mo nya di a wo a wo ese obo ho ba no wo ka no ye o ka no ye e kwan so o kwa kon boko open tentem akohefa that's the way open tem me say open obi a open crofo a omuwa abotepra abrofo broni wo abotre esi bibia broni but here there ebi nkwapo okoto jenne bi keke o speed bi a okono ana okohia na gabi speed bi a obokono because police ni nche no emra no nya juma ba ha there sabi say police ni po anche mpo o no udi waju beto so amasa we emko wu na me nden onya komeka anya brotu pe si anche wo ade be chi no o letterbox na letter tuem eno ano na wo ha o speed o challenge omo the picture na be chi o se na auto cam o ja se enu ti obi aso se obekọ no according to say no ope dabi ye nkono according to say ope ye were a lot of Ghana for stars a omo ewu a through accident
munye wu yes no. People are blaming them. People are blaming the citizens say ebi ne kum no. Nanso yen busan enka say or cover speeding. Or yese. Dodo no a ti see abante mi na make cho. Ye de be hye na busuya ti see yi. Ana yamfa nhye busuya. Ye de be hye ne namfo ne bi. Ana yamfa nhye namfo ne bi a. Ye san de be hye rappers na omo agidi no dada. Oh we mo. Obi am pese obi abe sam ho ti no. Omo se o basisi a no mo yiwe free ho. No. Ba me kan no yen check ehu. Sa brand no na oko over speed ya na because young guys say the motor so speeding kwa speed. And we so omu share helmet. And me ja no. We anko share helmet pa dia. I don't think say be obewu. And I don't think so or share helmet. E kromo obi mpo ete bicycle si kran po na my no or share helmet bicycle kran because o te bicycle and motor so ne se edu boho first no oti ne be boho so oti ni boho na se oti no ankraken po a ubenya emoja be so na oti mu e ho no bewu we wu kran po a che se o ja se ama yufu no ewu kosi ewu o man mo adin dada na yufu so ese ewu kosi ewu o ja se oh chale oh ade empelfon ye juma well I don't know. Say me who they make. Abenti ewu amana me young guy, young boy. We I think say when you know be about say 30 and 20 something plus. Young guy. Oh me ya chale. We dey me ya serious. Abenti me nimu no but maza so far as we nipa no kwa die. And then po an go see omopeni ku for a year say be ono no when you 87 years here. Why enjoy life yi onumpo why enjoy life yi we nyini mpo no wu mpo no eye dodo no aya na we abranti a wasi so na abranti a wasi so we kura obe ba mpo no na oni ba bia mpo damn let's say akwa we no oba asase no oba useless oni ba hey